bavandimwe nkunda bo mu muryango wa Padiri Mauri, Yezu Kristo akuzwe. Twageze ku cyumweru rero cya gatatu mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia, umwaka ca. Iyi ni inyigisho ya kabiri twatangiye duhugurana. Iyi nyigisho ya kabiri rero ihuriranye n'icyumweru cyahariwe ijambo ry'Imana nk'uko Papa Francisco yabigennye. Ubu twageze nyine ku nshuro ya gatatu duhimbaza uyu munsi nyine wahariwe ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero ntabwo bihagije kurisoma no kuryumva, ahubwo iyo turisoma tubasha tugerageza kurihuza n'ubuzima bwacu bwose, n'ubuzima bwa buri munsi, cyane cyane amahitamo yacu ya buri munsi. Niba Imana yaraguhamagaye muri uyu muryango, ijambo ry'Imana nirigufashe kongera kuvugurura buri munsi igihe n'imburagihe yego wabwiye Yezu. Ijambo ry'Imana nicyo ridufasha cya mbere kuri twebwe turi muri uru rugendo muri uyu muryango wa Padiri Mauri. Icya kabiri, ijambo ry'Imana ridufasha kubaka ubushishozi buri wese ku giti cye no mu muryango w'Imana, kuko umuhamagaro muri uyu muryango wa Padiri Mauri ubereyeho Kiliziya. Twese tugerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo mu maparuwase, mu miryango remezo, mu madiyoseze hose tubashe kuhashyira ikimenyetso nyine cy'ijambo ry'Imana, ikimenyetso cya Yezu Kristu wihaye abantu kandi akagerageza kubaganisha ku Mana Data, atanga ijambo rye kugira ngo ribahindure. Ijambo ry'Imana ariko kandi ni naryo riba icyitegererezo muri uru rugendo rwacu nyine rugana Imana. Nta kindi kidushitura, nta kindi turangamiye, ni ijambo ry'Imana riduherekeza, kuko ubukungu bwacu muri ubu buzima ni Yezu Kristu, jambo w'Imana wigize umuntu. Jambo w'Imana wigize umuntu nibwo bukungu bwacu, kandi n'umuhamagaro wacu buri wese mu cyiciro arimo n'umufasha kugira ngo agere kuri uwo Yezu Kristu, jambo nyine wigize umuntu. Ivanjiri y'uyu munsi rero ndetse n'amasomo, isomo rya mbere, isomo rya kabiri, yose uko yakabaye aratwereka ubwiza bw'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rihora ari ryiza, birumvikana, ariko hari igihe nyine biba akarusho iyo ijambo ry'Imana nyine rigenda rigahita rirasa ku ngingo, rikatwereka nyine ibyo byiza by'ijambo ryayo. Mu isomo rya mbere twabyumvise, Nehemiya yakoranyije abantu bose, abasaserdoti, abayobozi ba politiki, abasaserdoti, abanditsi, bose bakoranye n'umuryango w'Imana wose, wumva ijambo ry'Imana kandi bakanyurwa, bakishimira n'iryo jambo ry'Imana kubera ko baryumvise. Noneho umunsi mukuru ugatangira. Ijambo ry'Imana rituma twumva ko turi umuryango w'abantu bishimye, umuryango w'abantu bishimye. Niyo ibibazo bihari, ijambo ry'Imana ritwibutsa yuko ibyishimo bishoboka. Ibyishimo birashoboka. Nimba ubabaye, nimba ufite ibibazo runaka, wibuke ko ibyishimo bishoboka kubera ko wahisemo Imana, ugahitamo Yezu Kristu, jambo w'Imana, kandi ukabikora muri uyu muryango wa Padiri Mauri. Ijambo ry'uyu munsi rero ry'Imana, ivanjiri cyane cyane, iratubwira ko uwumvise ijambo ry'Imana ahinduka inshuti y'Imana. Nyakubahwa Theophile, wowe rwose wakiriye ijambo ry'Imana, wowe wakiriye umuhamagaro, Mutagatifu Luka arakubwira ngo ati uri Theophile, uri inshuti y'Imana. Nimba ijambo ry'Imana ryaratugize inshuti z'Imana, natwe tugerageze twubaka ubucuti butarangwamo uburyarya hagati yacu, nyine nk'abantu bagize umuryango wa Padiri Mauri, no muri rusange nk'abantu bagize nyine umuryango w'Imana ariwo Kiliziya. Ubucuti, uri inshuti y'Imana.
ubwo ijambo ry'Imana rero riranatwereka Yezu wasubiye muri Galileya yuzuye Roho Mutagatifu, abantu bose bakamutangarira. Uwo Roho Mutagatifu nawe waramuhawe. Ntumpfushe ubusa, ahubwo gerageza werekane ibikorwa by'uwo Roho. Amahitamo yawe aba agamije guhesha agaciro Roho w'Imana wahawe. Bavandimwe rero, dukomeze tugendane kandi dusabire imishinga yose y'umuryango, cyane cyane inyubako z'Icyangugu, inyubako zo mu Ruhengeri, byose tubisabire kugira ngo haboneke abantu b'umutima mwiza badufasha, kandi natwe dukore ibishoboka byose kugira ngo dutange umuganda wacu, kugira ngo nyine ibyo bikorwa bijye mbere kandi bibe bigamije gutanga ubuhamya bw'ubukungu bwacu ubuzima, aribwo Yezu Kristu jambo w'Imana uduhamagara kandi akanaduherekeza. Ubwo rero Imana ibakomeze kandi barinde. Nk'uko bisanzwe tugerageze duhurire mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi, nuko ryanditswe na Mutagatifu Luka, umutwe wa mbere kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 4. Turasimbuka gatoya hanyuma tujye ku mutwe wa 4, duhere ku murongo wa 14 kugeza ku wa 21. Tukomeze rero tuba inshuti z'Imana. Ubwo bucuti dufitanye n'Imana bugaragarire mu bucuti tugirana nk'abavandimwe muri Yezu Kristo, muri uyu muryango wa Padiri Mauri, kandi koko umuhamagaro wacu muri uyu muryango ube umusemburo utuma abantu bose bamenya Yezu Kristo kandi bakaba inshuti ze. Ushobora byose rero nabaha umugisha kandi abarinde. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Twese dutahe kandi ndabakunda cyane.